Iphumele obala insizwa yaseNkandla uMavava uMpungosikhakhane waveza izindaba ezithi ubengeke elibhade laphana makwenzeka insizwa uKhuzani uMpukampungose idlula emhlabeni ingakaniwe kodwa-ke ithuba ekubeni lisekhona. Lezi ndaba uMavava uyiveze ngesikhathi ehambise izipho kanye isipheko emzini kaKhuzani eNkandla eMandaba. Kodwa-ke ngale nje okhuluma kakhulu ake uyibukele nansi ividiyo uMavava ngesikhathi ekhuluma eveza lezi ndaba. Zokuthi ekhaya uthi sizofakazisa ukuthi ngasasisho sithi mina ngangikutshela ngithi ngisho ngafa ngeke ngize ngize kimi impela ngeke futhi ngize ngikhala ngakutshela nje nquma esediphu kanje ngoba awufuni ukwenza into thina esiyibona izokwenza umuntu ufuna ukwenza leyo kulo sithi hayi kumnandi siphila ndawonye siyafonelana cha ma ufuyi lento eyiyona ngeke mina ngize ngibe ingxenye yokuthi ngumfowenu noma ngubhuti wakho kodwa ngoba usuthathe lesi sinqumo-ke sathi hayi sidlala ihlombe kakhulu siyajabula nathi indlela esijabula ngosishaya uvalo ngoba sibona ngathi lezi iy'nkulumo nathi esigcina singazisoyiphendula siyithini usuyiphendulile sasithi-ke mfowethu hayi asize nathi ekhaya sizoqinisekisa nje kahle kahle.